Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa. Non birta thepi langponik sinang. National Youth Council BD sir pon motiron belong pon si hemkang sampen jok pon lo. Dongkam kamara tumpen thurpak pon si dongkam mukam along kedu PSE department asai hemlong ka humridam. Dolamara angkang bijuli arong long bongkrui api ke citangar pum kelong pon. Raki hurmu pen inu sorloso raikom saki ari reng kaceng nang. Karbing long DC pen metang asai hemelong perangkia mai kang nipon. Non puthot birtang ton pen lang poning sinang. Karbiang long tawar krong pinag salam lo pupan ki long lialam ki pinianta judun dei pleng ni da son lang la pon so dikrilang la bangso along lialong long leki tun bega bang phubang phe tumsa ke long nang ji aron atang ka ma di compensations aron ateng pen ke long lunde tumta dopigan lang la pon so dikrilang la punat long leki tun bega bang phubang phe tumsa mi ke long lunde tumta dopig lang la so lama puthak pen Karbiang long tamas council long ke do land and revenue em la pen land and revenue secretary tensing rong phe tum bangso long li anam tangka ke cholong ke chuga panglimpu Karbi anglong National Youth Council atumpen akoy ki piponsi kedamtang pai ni phai thongke parni Karbi anglong tamas council adon rialong em amor sing tisu lapen ki tensing rong pi tuma me phikai ponsi ke chong sai kedeng pon tensing rong pi mu dapat amor sing tisu mu dapat Karbi anglong tamas council community kala kari musolibo tensing rong pi mu dapat amor sing tisu mu dapat Karbi anglong tamas council Labang solama puthak pen kedamtang chithi ni bai phoni anikang sama formalom difu police stations along kedo OC hangdet si IPC arona teng pen 143 188 353 29294A 506 lapen ki 513A alam hoi pa bon pen si hemkang sambeng pon cheklo bon same chithi ni pai throxi anikang sam por phai ke thomra minute thongke ba formalom pen Karbi National Youth Council BD sir pon motronta belong pon silabang so hemkang sam mate difu district jail pen jokpon do Karbi ang long ratum hirjome lapen ang charam student msi nili hemkang sampen puthor angtan an chabang cholong lo lapen nili phan ke kumani abang pu bang pinang ke tharnang ke hapan ke nili phereri kaya teng be sinil ardap thipji lapen che song thipji pusi Karbi National Youth Council BD sir pon moteron ben tharke thing nu ning je pon an bang pot ka choro pa jor lo nili phan tarik thokar ni ladak dipu district jelong nang wan lo dagang ban si pinian ke pinilitom belong pon lage rata phan si ni credit piang tung rata kang hon pen rata hirjume pen si ni la bang so bel seta melong lo la pen advocate ke hai pen cheng lok judiciary ro manda akero pa jer la ni hin pen option of attack ka song pen si na bhan na so hem kang samai beng do pon hang de non ko aneng beng che song pen nilitum stand ne clear lo kopi man lawfully pen chesong me lage chesong pon bom po hapsi chero ji puga lama velo la bangke jang Karbi long dongkam mangkam PHC pen lang hibi pon ahok ka vede jogsi rar tum ning ang samsi chipak lang pon si PHC department along an ka humri sai kedeng pon muni de tum pir helong kenang sot nai lam ke mesen ki jun lang halo jong se muni tum mesen ki jun lang long le pulang te rar tum ke do ke thak pen an ki sung doji la puson sak thak si dongkam kam rong spi along ke do ki jun alang ke long pen an ki sung do lapen ka sorkar tum pen sme dongkam kam habra ra tum phan matha pon si PSC department pen lang hi pi pon si phan se war sai bi pon lo boy fir sme dongkam kam habra ra tum labang so lang ke long le marik dongkam kam ke do PSC department pen lang hi pi pon ahok ka vede joksi dongkam kam rong spi ra tum pen ningkang samse chipak lang pon si chithi ni pai throxi ani dongkam kam PSC sai hemlong ka humri sai kedeng pon kiramtang chiklo joni aprang so sis tame dongkam kam habra ra tum phan dongkam makam PSC department atumpen langketer langka se ursi ipi bomlo dongkam makam habra ra tumpen dongkam makam PSC department sai hemlong ka humri dam pen ke thek dam long bulodangti langke pon alang pom mata pp ke hadak pen matsi department thengno long matsi ki bak sai delo la so joksi dongkam makam habra ra tumke langsami long pon pedelo la si dongkam makam ara tumpen sami labang so buthak ninggang samsi chipak lang pon rengti dongkam makam pen darle son rong phar Karbi Longri Abirta Silong non normally spam solai bom hai
Pam operator pulai appointment tu kali. Ini pam pulai kap tu bang soilo. Appointment hol kan ini pulai tu. ลำเป็นลำน้นมาลมนั่นเลยจุ่มแรงที่ระบางโซกระดูกเวียรับจุ่มจะระบางโซแรงมีดอยู่นั่นเลยจุ่มระบางโซ Ini lah soalan nak ke sini. Ada tampil lam long filter hendak dak tu lo. Non form di bang nang lah. Masuk direct ke langsung kunang lo bom. Hendak out bom he, kunai bom ma tangkit jalan. เขาดักคอมเมนต์ว่านี่แหละเป็นคอมเมนต์ว่านี่การคือระบางโซแรงอะไรคือ Dah ke pening sinai lo he. Sudah tang situasi nang lo pangkeng. Ama irui ni pening api filter bang bok pun. Tapi non bonai bom. Kalau nggak tap tangkit jalan. เราเป็นระบางโซนั่นจุ่มอันแรงหางนั่นจุ่มพันรับจุ่มเป็นนางงามเดี๋ยวนั่นจุ่มพันคอยกิโล Oh, dah jelong lo. So kami lapu bang kami mesin hendak dak. Tapi ajo ansi tapi tu nak tang ni tu. Kami si lata lo dak kecil he alaman. พอดกลับไปตาเกี่ยวกับเสพ Baik tak kira bang ke lah ke. ผมรีดำลงมา Kontraktor atung si out bom lang non market tang ke lah. Atung si jumri bom, lem bom. Along tu lah. Bang ke tek long lah he. Kita me tang ke lang. แล้วนนกับบุญนายแต่งดิมลงอ้ำจากคนละเป็นที่อด Si out si. เป็นระดับอินเจอร์ซัมเมนต์แก Incar samen ke subir berjaisa. ระดับโดมันนะแค่ Lah tung friend si alang non mati hadak si ketok. Buatar lo. ระดับที่โดเด Dak bang bang he. Tam ru pulut de bang kuah. Tam ada dak office. Kuah bang kali dah lah he. Skim kendang masuk. Masuk kot. Kelat bom malang. Lakhai ko ratrok Durbagri MSC Consensi ke Parlopon just merpet Lakhai hini Dolamara angkang Dolamara Northern Range Forest ke Parlopon Kakochan Subbits angkang Bijoli Mate Arai Athoy Aro Cooperative Society Limited Sub Bari along kedamtang chithi ni pai throk ani bongkhrui api ke chitangar pum kelongpon Arai Athoy arong ara tumpen ke thanpon mate ke pachini pora tengki bongkhrui atum ang bong ka chikora jokpensi apran kedam ta hai pusi che thanpon Lapen non malom Kajironga National Park along langit hi ajok pen non malom anta lapu malom anta nangki kat ajok bongkrui angbon kachi kora joksi ki thita hai puta pachit honthi pe de pontu lapen ke doctor deposit phukon ahin pen tasme bongkrui angboy kachi korsi apran ki tam ta hai pusi ke hondi pe de pont lapen non amar ke bang so puta klardak a report abelang puta pachini pon Dulamara Northern Forest Range along ACF Probat Group et kapin khat pona teng pensi Ranger Thorom Terang Japon Linsi Kakochan Forest Subbits Inchers Mongol Singh Taro lapen ke Dulamara Forest Staff lapen ke Kakochan Forest Staff lapen tibok trai rong ra tumpen chirap che tutun pensi forest tumpen spreading ponsi arona tang pen ki chitang bong khre phans be mi an bi ponlo kohora pen mirsing tok bi Karbi Longri Abirta Nilita Nilitumta la 10 AM lom si khobor long ne thilot lo asin tumta dakwang lo lang lo amati la veterinary doctor han kang hong kan ni ke garchat hai la lo ke la si postmortem kuri lo ayat lo ke result bang ek lang klan la intestine bang de en lo la laboratory long pe ne pan result pitong plan ya am jadi sir tele la son te bok te rasta me la sona pi ke doji la hang la sila son a problem non ki bang yang lang ni pawi thu ji phan nang li la kopi la pu kang tung ke la pen nang li la so pi la pi ni ki thilo bang ke nang li ko honde do ma la son na dawai ke cholong la pu son pi ni pen ini ke awi ma puta me alam ke rong adung arai molom ta mane lason mane ketot poison gidi puta awi mate mane lason la ada ke hunting fan gidi mate la hai ta awi mati poisoning puta punudak lo result lo kapitong plan choroi Nonakai hut munir tum joyki pen tangka lonang ji pen ajoksi sopin so sorlo sutme raki bhia ke klembang jumpura sonsi mantanglo la sonsi khatkati police station ke parlopon la horizon basbari jila basti aronglong inu sorlo so raki bhia ke klembang dopu raikomsa ki tumpen joy pen birta klangdun pa ateng pensi ASP security Karbi Anglong
SIP Swadin Savagri, ASI Deepak Bora, ASI Bhuban Chauhan, Barik Atumpen Japon Lindsay ke kruga sai deng ponlo. Labang sokiri ke kruga sai hutpen sami plastik pen ke bor het duma hom crate rock sian long ponlo. Lapen labang so duma hom long sami raki hormu mate drugs gram pharo sira cresian long ponlo. Raki hormu mate drugs pen kacenang cegabang pi asman begam pusi pangthek pon. Raikom saki atumpen sami labang so raki hormu lapen kacenang cegabang pi pan cepari deng ponsi sai arona tek pen klem ponlo. Chitin by Trogoni Ernikang Samplira Minute Tonke by Por Malompen, Karbi Longri DC, Matumita Bagawati Metangasai Hemlong Perenkea Maika Nipon. Labangso Perenkea Mayalong DC Pergapachini Ponatengi, Non Kewangzi, Surhinir Inkoy Plia Sengkan Banke, Lok Sabha Kilik Padoponpo. Labangso Kilik along Pen Sami EVM Lapenki VVPAD, Doan Sami Meheno Sarlang and Ponzila Make Non Kewangzi, Chitin by Krihini Ernisi, a Sarlang Pesami and Ponpo. Lapen Kehino Doan Sami Putot Akimi Pent, Larpon Tupopusi. Karbi Longri DC, Matumita Bagawati pen Pachinipon. সেইমতে আমাৰ শিডিউলত পৰিছে 10 তাৰিখৰ পৰা ফাৰ্স্ট লেভেল চেকিংত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব আমাৰ ECIL ইঞ্জিনিয়াৰ সকল আহিব 9 তাৰিখে ইয়াত আহি পাবহি তেওঁলোকেই কৰিব কিন্তু আমি এসিস্টেন্স আমাৰ দিব লাগিব আমাৰ ইয়াৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা আমি এসিস্টেন্স দিব লাগিব আৰু সেইমতে আমাৰ যেটো EVM ওয়্যাৰহাউস আছে হেতু আমি ঠিকঠাক কৰি আছো যি মতে কৈছে ধৰক তাতে ধৰক CCTV লগাব লাগিব ভিডিও ৰেকৰ্ডিং হ'ব লাগিব ইত্যাদি বহুতখিনি directions দিছে আৰু এই BU CU আৰু VVPত আমাৰ ইয়াতে আছে BU আছে 616 CU আছে 595 আৰু VVPত আছে 637 এই গুটে গিটাৰে হেনান চেকিং হ'ব মানে 4-5 দিন এটা সময় লব whether the machines are good or not আৰু এই গুটে চেকিং টু কিন্তু স্টেট এন্ড ন্যাশনাল এন্ড স্টেট ৰিকগনাইজড পলিটিক্যাল পাৰ্টি সন্মুখত হ'ব আজি তেখেতসকলৰো অলপ আগতে মিটিং আছিল আমি তেখেতসকলকো বুজাই দিছো তেখেত ৰাতিপুৱা 9টা পৰা 7টা লৈকে হ'ব আৰু তেওঁলোক প্ৰেজেন্ট থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্টত এই FLC টো কৰা হ'ব এটো ৰুটিন এক্সাৰসাইজ এটা হৈ থাকে সদায় ইলেকশন যেহেতু আমি জানো যে লোকসভা ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ যদিও ডেট কৰা নাই অহা বছৰ আৰম্ভণিতে হ'ব গতিকে হেতু এতিয়া এই কামটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আকৌ পিছত আকৌ এটা লেভেলৰ চেকিং হ'ব এতিয়া এবাৰ যিখিনি বেয়া মেচিন ওলাব সেইখিনি আমি ঘূৰাই পঠাই দিম আকৌ যেতিয়া আমাৰ যদি টোটাল ৰিকোয়াৰমেন্টতকে কমি থাকে তেনেহলে আকৌ FLC কৰা হ'ব আৰু নতুন মেচিন ইয়াতে এড কৰা হ'ব তো এভৰি টাইম নতুন মেচিন আহিব এটো FLC কৰা হ'ব আৰু ইন ফ্ৰন্ট অফ দি পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ সো এইখিনি আছিল আমাৰ VVPত CU আৰু BU FLC বিষয়ে ক'ব লগা তাৰছত মই আকৌ হেদিনাখন যেহেতু আপোনালোকক আমি কৈছিলোৱে মানে ৰিভিজনটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে আৰু 1/12 পৰা আকৌ ৰিভিজনৰ প্ৰসেসটো আৰম্ভ হ'ব তে কিছুমান প্ৰি ৰিভিজন এক্টিভিটিজ ইন ভিউ অফ ডিলিমিটেশন এবাৰ যেহেতু হল প্ৰি ৰিভিজন এক্টিভিটিজ কিছুমান আমাৰ ইয়াত দি দিয়া স্যাৰ disposal of all pending claims and objections as on 17/8/2023 এইটো 5-9 ভিতৰত এখিনি ডিসপোজাল যিখিনি আছিল মানে 17/8ত যেহেতু বন্ধ কৰি দিছিল তেতিয়ালৈকে যিখিনি ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন বা ফৰ্মছ আমাৰ ইয়াত আছিল সেইখিনি অলৰেডি সেইখিনি ডিসপোজ অফ কৰা হ'ল তাৰ পিছত আছিল যে প্ৰিপাৰেচন অফ কোৰিলেশন ষ্টেটমেন্ট টেবল এপইন্টমেন্ট অফ আৰওজ এআৰওজ এইখিনিও আমি পঠালো যে এটা নেক্সট ইলেকশনত যেতিয়া আহিব তেতিয়া আৰু কোন হ'ব ইয়াৰো কোন হ'ব এই ইয়াৰো কোন হ'ব এই লিষ্টখিনিও আমি এটা পঠোৱা হৈ গ'ল ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন পোলিং ষ্টেচন পাৰ্ট ডাটা re-serialization of polling station as per newly delimited constituency mapping of polling station as per delimitation এই activity to 26/9 পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব appointment of BLOs by year after notification pollution আৰু এটা মানে এটা এনেকুৱা যে এতিয়া যেহেতু আমাৰ কিছুমান ডিলিমিটেশনৰ ফলত আমাৰ সমষ্টিৰ তিনটা সমষ্টি কিছুমান ধৰক বুকাজান সমষ্টিৰ কেটামান পোলিং ষ্টেচন আহি সোমাবহি হাওৰাঘাট সমষ্টি তেনেকে ডিপু সমষ্টিৰো কেটামান পোলিং ষ্টেচন গৈ হাওৰাঘাট সমষ্টিত সোমাব গতিকে এই আমি যেতিয়া আমি পুৰা ৰিঅৰ্গানাইজ কৰি লম তাতে কিছুমান পোলিং ষ্টেচন আমাৰ বাঢ়িলে তাত আকৌ আমি BLO এপইন্ট কৰিব লাগিব হেমতে এই ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যনৰ কামখিনি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব 26/9 পৰা
25-10লৈকে activities to be completed after rationalization of polling station যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰপিছত বহুতখিনি এক্টিভিটিজ থাকি যায় যে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন বাই BLO হাউচ টু হাউচ কেপচাৰিং AMF of PS মানে assured minimum facility niki AMF preparation and draft publication of list of polling station, then consultation with political party, security of proposal of DEO by CDEO and printing Mr. CEO and submission of proposal to the commission, approval of the commission and file and notification publication of polling station. File and jitu amar delimitation process hoar pisot jitu final amar notification ami korim je ebar dibu homostit imanta heri after rationalization সেইটো আমাৰ হ'ব মানে 10-11 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সেইখিনি আমাৰ ফাইনেল হ'ব যে ডিফু সমষ্টিত আগতে যদি আছিলে ধৰক 120টা তেনেহ'লে এতিয়া কিমান হ'ল বা হাওৰা ঘাটত বাঢ়িল নেকি বা ইতিমধ্যে এই গোটেইখিনি পলিং ষ্টেচনখিনি আকৌ সজাই মানে ঠিক কৰি আমি সেইমতে আপোনালোকৰ আগত আকৌ প্লেচ কৰিম preparation of draft roll format, preparation of supplements for future reference, checking of e-roll by BLOs, preparation of format 1 to 8, preparation of integrated amalgamated draft roll. Etu 30-11 লৈকে আমাৰ সময় আছে তাৰ publication of integrated amalgamated draft roll 1/12/2023 Friday period of claims and objection এইখিনি হোৱাৰ পিছত যেটো publication হ'ব তাৰপিছত drafts and আকৌ claims and objection আমি ল'ব পাৰিম 1/12 পৰা 30/12 ভিতৰত স্পেশাল ক্যাম্পেইন ডেটস থাকিব তাৰ ভিতৰত ডিসপোজাল অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশনস 15 জানুৱাৰীলৈকে হ'ব পাৰিব চেকিং অফ হেল্থ পেৰামিটাৰ্স এণ্ড অবটেইনিং কমিশনাৰ পাৰমিশন ফৰ ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন and updating database and printing supplements etu 24 ekor bhitor ekhini complete kobo lagibo ar final jetia electoral ulabo hetu ulabo 31 january to ekhini asile amar SSR or jitu pini Karbi Longri Abirta bangki lalpan sikang ton peniglu domi thangmi kardom